إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الله سبحانه وتعالى أجبو جمغاكنن هم ذو الحجة ayının günlerin cümlemizge bereketli kılsaydı. Kılgan izgi amellerimizni, tutkan rozalarımızı, bugünkü günde kimdir ülgürde şalgan kurbanlarını Allah subhanahu ve teala kabullardan eylesin. Ham kılgan kimşilik hatalarımızı, günahlarımızı gafurur rahim sıfatı bilen istiğfar gafu eyleseydi. Amin. Bizning dinimiz elhamdülillah bik jingil din. Ad-dinu yusr yassiru ve la tuassiru ve bashiru ve la tunaffiru. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta İslam dini ul jingilliktir. İslam dinin tutu, İslam dininde ibadet kılı bik jingil. Eğer de birer kişi öz için gene ağırlık yüklemese. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hatını Ayşe anabız radıyallahu anha ayta. Eğer de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşında iki amel bassa, qaysı işlerge, basın mı, tigesin mi, şular arasında qaysı jingillerek şunsun alaydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jingil yaklarını koruydu. Lakin eğer de jingil yağı haram bolsa, ul ondan uttan koşkan şekilde koşaydı. Mana şuna göre Peygamberimiz aytgan din ul jingillik, kişilerge jingilleytigiz, awraytmagız. Jingilleytigiz degan söz Bısa da yarı, tigisi de yarı, bısa da yarı, tigile bulay yarı deyip digen deyip tigül. Mesela seferde musafir kişiye 4 namaz uğruna 2 namazını okurga bula. Birleştirirge bula. Uraza tutalmagan vakitte uraza tutmay anlarsın tutup bitirer kalgan günlerin. Yani gümümen İslam dini jingillik bütün yaktan. Eğer de kişi uraza tutalmasa Şkartlık bilen, türlü davalanmay turgan şir bilen ul gil uraza tutmay. Mana şul jingillik. İslam dini qaralgan şulay. Allah Teala kişilerge adam balalarına ağırlık tilemey. Bütün yaktan jingillik. Kişiler kilsinler gene, kişiler ibadet kılsınlar gene Allah subhanahu ve teala'ga. Şunun için Allah Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ne jibergen jingil din bilen. Yassiru ve la tuassiru. Jingilleytigiz, ağıraytmagız. Eğer de siz nersedir bilmeysiken, İslam dininde var mı yok mu bilgen kişiden her vakit sorağız cemaat. O'zinchilikli men bilan mana şulay bo'lardir deb aytmagiz. Allah Teala aytdi, Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam şulay dedi debgina iki ayberga tayanib, Qur'on bilan sunnatga tayanib javob berigiz. Ulamalarimizning, sahabalarining so'zlarini tayanib javob berigiz. O'zingizdan, boshingizdan oylab, fantaziyat etib alla narsalar kişiye üretmegiz. Çünkü ertege siz bütününüzde Allah karşında basacaqsınız. Biz de hem siz de hem Allah karşında cevap vereceğiz. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ Bilmegen ayberge iyerme ya Muhammed. İnne السَّمَا dürüstlükte de senin kulağın hem kim bilmişi nersedir eyteyken وَالْبَصَرْ anın közü kullu ulaika kana anhu mas'ula cevapka tartılacak. Alardan sorayacaklar. Nersege tayanıp aytdın, nerse kurdun, nerse işittin deyip. Mana şuna göre İslam dini ul jingil bolsa da, lakin jingillik ul Kur'an bilen sünnetke nigizlenirge tiyiş. Ve bashiru ve la tunaffiru. Kişilerini suyindirigiz, o'zingizga qarata nafrat tug'dirmagiz. Yani kişilerini suyindirige kerak. Eğer de birer kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına kelsa, bir shilib qayg'irib, mana men shunday zo'r gunoh ishladim, menga narsa sharga
Кемдер әйтергә мөмкин, астагфирулла, син җаһаннамда буласың фалан дип. Ләкин Пәйгамбәрбез әйтә иде, намаз укыдыңмы безнең белән? Әйе. Яисә әти-әниеңә изгелек эшлә, яисә садака бир, яисә башка ниндидер бер изге гамәл кыл да, Алла субхану ва тааля сине кичерер. Көннәрнең бер көнне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына бер карт кына бабай килгән. Шул хәтле карт, кәкрәйеп беткән, таякка таянып, һәм килде дә әйтте: "Я Мухаммад, минем өстемдә ди шул хәтле күп гөнаһларым бар ди. Әгәр дә аны бүтән дөнья кешелеккә йөкләсән, бүтәнесе дә гөнаһка батып бетәчәкләр. Мине Аллаһ Тәала кичерер микән, юк микән?" дип сорау биргәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Син Аллаһның барлыгын, берлеген таныйсыңмы? Ла илаха иллаллаһ" дип. Ул әйтә: "Ашһаду ан ла илаха иллаллаһ." Мин Мухаммад Аллаһның хак илчесе дип таныйсыңмы? Ул әйтә: "Ашһаду аннака я Мухаммад расулуллаһ." Ул әйтә: "Синең гөнаһларың бетте" диде. "Синең гөнаһларың юк" диде. Ул әйтә: "Бүтән гөнаһларым да юк" әйтә. "Әйе, минем бүтән кылган әйтик зиналар, арак ишүләр бүтәнесе дә бетте." Ул әйтә: "Әйе, Аллаһ бүтәнесен дә кичерде." Һәм шул бабай мәчеттән чыгып киткәнчә: "Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһ бийек" дип, Аллаһ Тәала һәрбер гөнаһны кичерүче дип сөенеп чыгып китә. Һәм мондый случайлар бик күп була тормышында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямнан. Шуңа күрә сез дә җәмәгать, кешене куркытырга ашыкмагыз, кешене сөендерергә, кешегә җиңелләйтергә ашыгыгыз. Ләкин сөендергән дә һәм җиңелләйткән дә дәлил белән сөендерегез. Дәлил белән җиңелләйтегез. Коръан белән сүннәткә таянып, таухидкә таянып, иншалла. Раббым Аллаһ сезгә дә, безгә дә тауфик бирсен. Менә шулай изге гамәлләр кылып яшәргә, бер-беребезне хөрмәт итеп, бер-беребезне яратып, бер-беребезгә яхшылык теләп, дуа кылып, чөнки алейкум биддуа я ибадаллаһ, дуагыздан бер-берегезне калдырмагыз, эй Аллаһның куллары. Дуага ябышыгыз ди. Һәр вакыт дуада булыгыз җәмәгать. Бер-берегез өчен, әти-әниләрегез, ирләрегез, хатыннарыгыз өчен, балаларыгыз өчен, гомумән бөтен дөнья өчен, гомумән безнең Татарстан, Россия дәүләтебез өчен иминлектә булыйк, тынычлыкта. Аллаһ Тәала сабырлык бирсен. Безнең ил башлыкларыбызга Аллаһ Тәала тауфик бирсен. Ислам дин куәтләүчеләрдән булсыннар. Безгә дуа кылучылардан һәм без дә аларга ярдәм итүчеләрдән булырга насыйп булсын. Чөнки без аларга ярдәм итәргә тиешбез. Менә халыкны төзәтергә, үзебезне төзәтергә. Алла субхану ва тааля әйтә: "Фазаккир фа инна зикра танфаул муъминин." Муъминнәргә зикр кыл, искә төшер ди, чөнки аларга зикр кылу ярдәм итә. Менә бер-беребезгә шулай киңәшләр биреп, матур итеп яшәргә Раббым Аллаһ насыйп ва миясәр әйләсә иде. Амин.